emisango 11 mukasanvu zituuse byanziza nnyo Madam Chairperson Azikiddwa. Wano olunaku tulina olusiisira olw'ebyobulamu. Tulina abakugu okuva eMulago mu Cancer Institute bagenda kukebera kansa wa nabaana, omuwa gwa nabaana n'amabeere. Ate ne batugamba twala omukisa guno aba magazini ono nassuuti amuli wamu ne pulezidenti wammwe mujje muteekeko ekimuli kyabwe nga Neddodo family. Mukama yatuwa ate yatujjako atuggyeko mukwano gwaffe naye akulamuza ekisa eyo gy'ogenda. Mukama yayinza okubagumya kubanga yamanya ekiwundu kye mulina ku mutima. Ne bwe tunaabyogera ekisa kya Katonda kibamale. Njagala okubagamba ekisa kya Katonda kibamale. Nze Dr. Daisy Sala Sonko, mubaka gwe bateekateeka mu kibuga Mukono Municipality 2026 munandabiranga ddala. Yindirira onoowulira abakulu mwenna bataddemu ekitiibwa, protoko yonna gitaddemu ekitiibwa. Aba NRM tukwate olumuli luno tuluteekeko eri omwagalwa waffe. Omwagalwa waffe Sanga akiggana mu Bayibuli. Tusaba kinywerere lwa Katonda n'ensi yange, ate era tusiibule mukama waffe Samusbeka ffe tumukwasizza ekisa kya Katonda, ate Mukama amulamuze ekisa. Namwandu n'abaana tujja kuyimirira mu Saamu 68 abaana be. Njagala era okubajjukiza bannange nti twabadde mu kuziika luli ewansense buse. Nayogedde ku bintu bibiri. Ffenna bye tusinga okutya kwe kufa ate n'okukaddiwa. Bangi mudaayinga envi ne mukyusa buli kimu nga mulowooza temukaddiwe. Obukadde tubutya ne tumala ne tukaddiwa. Nabwe ekityo n'okufa tukutya era tumala ne tufa. Era ng'omusumba waffe bw'agambye nti tweteeketeeke kubanga ono atusooseeyo busoosi. Ffenna lyekkubo naye tugenze tutya kyekibuuzo nange. Era bwe twabaddeeyo mukadde waffe Honorable Nambooze, nze ndi mwana omuyizi omuwulize, yatubuuliridde bulungi nnyo. Naye bye nasinza okuwulira n'agamba temulwaniranga mu kkubo abaana. Era ndi okubeera nga ate twawukanyemu katono n'ayimirira n'ekibiina kye. Nabwe kityo bakadde bange ssebo by'ow'omwoyo tusaasire, naye tubadde tetusobola kukkiriza okumutwala bw'atyo nga tetulaze bwenkanya obuweereza bw'abadde akola mu kibuga kyaffe Mukono, okuviira ddala nga bamwogeddeko mu Kisumali ne bammemba abaatuula eyo ku mmeeza oba ebisumaali ne bibasukumitirayo simanyi. Kale twagala
mama yebasibwe nnyo era ngeri y'enjawulo njagala kwaniriza mama Daisy Sonko mama yebasibwe kwaniriza nnyo nnyabo. Laba ndyongera ku nnaku zo emyaka 15 ekitundu kyaffe kikomya. Mwabazo nako olwaleero muze okusumulula bbeeka ku muguwa Katonda ng'afuna obujulizi gye muli ogamba nti abadde musajja mulungi. Era Bayibuli eyimirira n'ebuuza muti yabuuza Katonda n'amubuuza nti bwe nali ng'enjala ennuma wampa ekyokulya. Bavadde omulabyo ono bwe nali nga sina kyakwambala wampa ekyokola ki. Katonda n'abuuza omuntu oyo ti mukama wange nakusangawo bikuwa. Wabula Katonda yaddamu omuntu n'amugamba buli kyokola ng'okikoledde muntu munno oba okikoledde ani tekirina ekyakutususura munonga tushobora mutukurosinga ruhara mwanka binte batukwata nkajya tino atumbarisha n'abanyarwanda tukajya tushirwa ka mwezi rwa Uganda ka mwezi ruhaka jihanga muhera ruhirishi bikaba bitukonka cyane. Special recognition mwebare prime ya rugambungamu mwebare prime ya rugatigara isha burungi omushinja wakozire ebintu birungi obari bwandira ngo omushinja wabiraturize kandi Erika wakigamba ni uramanya kunje wakozire nabo namwe kunareba bishibe mukareba abana be omushinja akabari mulungi munonga. Mwana banywani banje nija kutwaraho umwanya muke munonga konka samu bamugambaho oburungi bwe ebi yakozira kiryo mu magara genseeki mwene bunakuwikire yarwo mu magara genseeki ngo mushisho omwe akarwara kuyabira rehe kufa yaje bigambe byahandika atase bigambo akapapura akamushe kukantera hashanduko yahandika we yaje ati mwenu ababere bari kumusika mko turi hano ni mundi abakundi nyumwazo mbere ndinke I was like you. Now you see me how I am. Tomorrow will be your time. Gambira mugenzi wawe tinya sakari niwe. Hey. Namwayanga kushigamba it is a must. Okufa it is compulsory, it is a mandatory. Okufa ne kirachi ne kiragiro. However you say it or no, it is compulsory. Abaratina kushigamba nabatakajunibwe. But for me, nyina kusima ruhanga munonga na yantware zisha ndazankahe omwiguro witu ninkahe
witu no mwegoro turyazayo witu no mwegoro turyazo wa Yesu. Banywani banje ngena mbagambire Samu na wabera ryo muntu nkitwe ubuna kubwayika yagira ki yagenda omwishiwe yagira ngo she died after a short illness. Namwe no kuturyaha twena okuturyaha bo twaranka murago kutukebera twena turya barweyi. Twena baryaha bo twara twena baratwebitanda birabura turatandika kunyamana hasi. Uko twena tugize wenu takati na kufa kama witi Yesu Kristo akachigamba je ati emitima yanyu tarishoberwa, your heart should not be troubled. Believe in my Father and believe in me. In my house there is so many rooms. Now I am going. I will take you. You will be with me. Thomas yamubuza mana kutari kugumanya mtwija kuzanka he Yesu yamugambira I am the way, the truth and the life. Kuri kwikiriza Yesu orufu obotakine kutina habwo kuba amagarage yitutugeine akanya kace. Yakobo nagamba ngo nimko urwabya enyungu ere kwatikaho naho mundashika budashika. Samu mwamugambaho, he was a hard working man, no mukozi ayebare kukora namwe nebyakozire byona ibyo byatwara ibintu byagira ki nibyo yatwara umubintu byone byagizire ki ebyakozire ibintu byo yatwara. Munenda kutwara binga arahabaryaha tibari kwenda gukora benda kurya cy'abandi ibyabusha. Namwe nusore tse wabo shitami okarimo muntu tamwetekereze ugumura uramwekeka ruhabarisha ijo eri hutube turi kuzika batwasiga bataba abantu batanu mu cyome bari barya abashuma bari kwibarufu. Sama yebare kora mwenu banywani banje natwegesa ngutukore tureke kushitama ija burunji umushija wakozire ibintu birunji obari bwandira ngo umushija wabiraturize kandi Erika wakigamba ni uramanya kunjo wakozire nawe namwe kunareba bishibe mukareba abana be umushija akabari murunji munonga. Mwenu banywani banje nija kutwaraho mwanya muke munonga konka Samu bamugambaho oburunji bwe ebi yakozira kiryo magara genseji mwene bunakuwikire yarwo magara genseji ngo mushisho omwe akarwara kwiyabira rehe kufa yaje bigambe byahandika ataze bigambo akapapura akamwishe kantera hashanduko yahandika we yaje ati ngwenu ababiri bari kumuzika ngo turi hano ni munde abakundi yumwazo mbere ndinke. I was like you. Now you see me how I am. Tomorrow will be your time. Gambira mugenzi wawe ati nyasaka ari niwe. Hey. Namwayanga kushigamba it is a must. Okufa it is compulsory, it is a mandatory. Okufa ne kiraki
n'ekiragiro. However you say it or no, it is compulsory. Abaratina kushigama n'abatakajunibwe. But for me, nyina kusima ruhanga munonga na yantware zisha ndazankahe omwiguro witu ninkahe witu no mwiguro turyazayo witu no mwiguro turyazo wa Yesu. Banywani banje nyina mubagambire Samu na wabera ryo muntu nkeitwe ubuna kubwayika yagira ki yagenda omwishiwe yagira ngo she died after a short illness. Namwe no kuturyaha twena okuturyaha bo twaranka murago kutukebera twena turya barweyi. Twena baryaha bo twara twena baratwebitanda birabura turatandika kunyama na hasi. Uko twena tugize wenu takati na kufa kama witi Yesu Kristo akachigamba je ati emitima yanyu tarishoberwa, your heart should not be troubled. Believe in my Father and believe in me. In my house there is so many rooms. Now I am going. I will take you. You will be with me. Tomasi yamubuzo mana kugumanya mtwisha kuzankahe Yesu yamugambira I am the way, the truth and the life. Kuri kwikiriza Yesu. Orufu obotakine kutina habwo kuba amagarage itutugeine akanya kace. Yakobo nagamba ngo ni ngo urwabya enyungu ere kwatikaho naho mundashika budashika. Samu mwamugambaho, he was a hard working man, n'umukozi ayebare gukora namwe nebyakozire byona bibe byatwara ibintu byagira ki nibyo yatwara umubintu byone byagizire ki ebyakozire ibintu byo yatwara. Urenda gutwara binga arahabaryaha tibari kwenda gukora nibenda kurya by'abandi ibyabusha. Namwe nusore tse wabo shitami okarimo umuntu utamwetekereze ugumura uramwekeka ruhabarija ijwe riho tube turi kuzika batwasiga bataba abantu batanu mu cyome bari barya abashuma bari kwibarufu. Sama yebare kora mwenu banywani banje natwegesa ngo tukore tureke kushitama kamwezi hariho filtino riho mwenu ekasoze uno muhango ndi kurafyaho abantu mwebare okwisha okuzika sana abantu mwani mugarukayo Imana ibarindi wewe munonga kuzika umutabana abenje kanisa mwebare okwatanisa nabako ya munyanjiri nyenda kusima faibe na merabo ahubwo mumugejika bakajirinda kandi bakajiboneza abantu aba nyina munyikirize abantu tubatera umugaruro yari faibe na merabo mwebare munonga kandi kumumugejika yashona nyoko kandi nkabasire banyu mukabashendesheza kandi mukaguma eka mukajirinda mukajiboneza abantu bakajishanga kandi boneri. Nyanda kwachira chairman RC5 chairman RC3 wa wegombora ya ngoma kama wanje yemera abantu kwachiri ubari kwisha wesigare tumuzindaro kumwe yo gumpere chairman karase na mureba ogwe ni Anet
kandi na Nikolasi nabo bamwinamiraho bagiraho icyumuro kirungi. Nicholas and Annette abafana ya mubirigi mwebale twakire ikintu cya Nicholas na Annette kugirango mubirigi azobwe na Nicholas mwebale kujja kubeera abajulizi olunaku olusembayo olwaddeeka mukama abawomukisa webale nnyo webale ddala leka twakire ebirokama nti Beeka abadde mulungi era tumusubwa era tulabye nnyo kubanga atuvuddeko Katonda atunulirako ekyo n'agamba kamusonyiwa ebitono ebyamukola ki kubanga ekituufu abadde mulungi era obujulizi bwonna bukoze ki bivuddeyo era kyenva nteeka maama ku mikono gya Katonda nagamba maama weekwase Katonda n'abaana mwekwase Katonda oyinza okuba nga laavu ya ddadi egenze kituufu naye nga Katonda bwonna omwekwasa ajja kukubeererawo ye Katonda abunamwandu ye Katonda abaki era nkulayirira okuva leero okutuuka ennaku zonna Katonda agenda kweyoleka gy'oli ng'oggyeko laavu ya ddadi ng'oggyeko laavu ya husband Katonda agenda kukubeererawo era amaka ago gagenda kuba bulungi okusinga bwe gaali gabadde abaana mwekwase Katonda ekyo nkirabyeko nga Katonda akola ebyamaanyi era agenda bikola mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abazze abamatara mu kinyarwanda bamatara se hari amatara wayasizemo n'urugendo yavane munyamuno utajya kuyatikanga batirira oshiraho Sigaze for nana. Stadi kwako.